Iako nije bilo vedro nebo iznad Crne Gore, danas nije to omelo brojne vjernike Crnogorske pravoslavne crkve da dođu na Čevo. Moramo se ponositi svojom crkvom i državom, dugujemo to našim precima, poruka je sa Čeva, mjesta gdje se, kako piše istorija, stvarala Crna Gora. Još jedan Vaskrs, sveštenstvo i vjernici Crnogorske pravoslavne crkve proslavljaju pod vedrim nebom i pitaju državu zašto su im uskraćena prava i do kad. Nigdje u svijetu, pa i na starom kontinentu Crne Gore, ne slave ovako. Svi imaju pravo u Crnoj Gori, i na crkve, i na manastire, i na vlast, tako da mogu da kažem, ali Crnogorska pravoslavna crkva i njeni vjernici nemaju nikakvo pravo. Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve kaže da mora pobijediti mir, istina i ljubav. Svima vama, i hrišćanima i nehrišćanima, i poklonicima Crnogorske pravoslavne crkve i Crnogorcima, sretan današnji praznik Hristovog vaskrsenja. Hristos Vaskrs. Zadovoljstvo je, kaže nikšićki paroh Bojan Bojović, kada se brojni vjernici okupe za pričest i kada se u miru slavi vaskrsnuće Hristovo. Trudimo se da svi vjernici sa Cetinja, Čeva, Nikšića i Danilovgrada koji su vezani svojim korijenima za Čevo dođu i ovdje zajedno proslave Vaskrs. Okupljeni na Čevu, potomci predaka stare Crne Gore i Brda sa Cetinja, Čeva, Danilovgrada i Nikšića poručuju i podsjećaju. Crnogorci nikada nijesu trgovali sa svetim parčetom zemlje koji se zove Crna Gora i Crnogorska pravoslavna crkva. Kao Čevljani poručujem Srpskoj crkvi da se ne miješa u interese Crnogorske crkve. Ja sam Cuckinja, od bratstva krsta Zrnova Popovića, a Čevo mi je Ujčevina. I ponosna sam danas što sam ovdje. Ovdje su se skupljali Crnogorci, Katunjani, Odoline, odila se i pjesma i veselje i branila se Crna Gora. Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo sa sveštenstvom služio vaskršnju liturgiju na Cetinju u Vladičanskom domu i u Podgorici na Kruševcu.